Nak pakai raket feeling pro tapi harga jauh lebih murah? Ini dia guys, raket Yonex X-Stroke 88D game. Berat 4UG5, balancing head heavy, stiffness medium flexible, grommet ada 76 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 28 pound. Shaft jenis Ultra Slim Shaft, ada energy boost cap plus, ada teknologi high modulus graphite plus 2G nano mesh neo. Frame isometric sweet spot besar. Jenis Aerobox frame, ada teknologi high modulus graphite plus CSR plus tungsten plus rotational generator system dan ada power assist bumper di atas frame. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 90 kilo. So, gabungan semua ni, Yonex menjanjikan X-Stroke 88D game ni boleh support pukulan lebih padu, solid power, refleks laju, pukulan lebih konsisten, kontrol lebih senang dan smash letak. Raket mainstream BG80 untuk hard hitter, X-Ball 63 untuk kontrol. Harga bawah 500 je. Spek padu dan beli terus.